ایوار باش تماشاوان نیجا هم بخیراتن برنامه فوتبال شیروبه یا اکرانین چارپل مدیای تماشاوان نیجا ایروجی امی بت شیروبه کار می هجا علی فکری شقره ویرن سپوره هفتیا چویی و هر وها هنک جیج در وی سپوره زر زمان جی چک بپیون کیک علی فکری شق بخیراتی ناخره دلی که کمیدی تجاوز باشه. صاف باش و قوت بشتره. صاف سپاس. كيك علي فكري شق مقوى من كيش بلي سبوري ببيفن تتصاني ام دبيجن سبور فوتبول بكردي خوشة مرة بكردي بيجا بكردي تماشا بك خوشة ام دبيجن إجا في حفتة دزاني روجا زمان زكماكي بو دو و إيرو قامبانيا كمزن جالي پارتیین کرده دست بکر کمپانیا امضای کو خوازن خو بگیجن میلیون اکی ام جی بانک دکن ل گله مکو و تبلیغ کمپانیای ببین و بشتاری و کمپانیای بدن او امضا بکن دخوازی ام جبر دست بکن جوه کمپانیای هما تپیشی بیجه دوباره از دخوازم سر زمان نکتش فکریتا بیجه از سازیان کرد پارتیان کرد ایکوده کمپانیای دست بکرنه فدیله کمپانیای دکتن همویان پیروز دکن اف بیاره که گلک پیروز کره دویکو ام به همو حبون آفه به دشمندی آفه به هر علاق و درفت آفه فدی به کمپانیای دکنه اف کمپانیای جو کرده وظیفه که اخلاقه وظیفه که هبونا كردي وعرية هبونا هيمة مية يعني نخاصمكو نتبك نفضي دولت نشاندكا هيلي جرين نشاندكا هيلي بلوك جبو بي نتبي زماني يعني بي نتبي نتبوينا وي بزماني وي دينا پناسه دکن وها ده ناسکرین وها ابوناوی ده پجراندن. يعني نتوكي زمان جرينجيا زمانه يعني باشا جرينجياوي تشيش بون نتوكي يعني ازانم تجبلي سبوري رمشنبيره كي كرديجي هر وها برقيمات دي زمانه كرديجي ازويجي بر باش تزانم لوما از دبینم تب گلک درا بکردی سپورجی دنویسینی انالیزا دکی لسر وی نيرينه تچنه يعني جبرنا تويك وزمان يعني البرياكو از نيرينه خوي تايبت يكو ifade بك اتخوازن خبس بيرم اوتوريتيكي مزن فلسفتيكي مزن و هيجي ديجي و خدای بنکو عمری هی زیاده تربه بهتر بشی فلسفانه کی انگلیزیه ناوی تری ایگلتن براستی تاثیر که فرمسن سر هشمندیا من دانیه از هیجی دبن بانگورا بیدن yani ev tesira و قامزنه کو بریاکو از گوتاره کی بنفسینه سر مجاره کی از وها پیدوی دبینم کو رابن هرم كتبخانه خواه كتبك تري ايجلتن درخم وبخوينم كو برا نفسي من نقلس بن برا نفسي من هي قوين تربن هي ببنجه تربن او جامير برتوكك بنابي رخنايا ادبياتي يعني توريا رخنايا ادبياتي انسان كو برياوي تبرتوك de akademiye hamu dünyaydı ve ders nedhaten dahi. Pişti ve Portugavi ev akademiye hamu dünyayı ve derseki hadır dahi. Teoriya, rekmaya, edebiyat. Burada de mecara zamanda peri ilgiltin dibe vataya şoruşa zaman çiye u yeko ez disa جوی رفرانس دبی
جي فريدريك ساسور ونظام اجي زمان ناسك المصنع فيلوزوفي المصنع حيا فيتكنشتاين ونجي زمان فيتكنشتاين فيلوزوفي داوي هيري الزمانه تولي بي ادبياتا يعني توريا ادبياتي درخستيه هوليك زمان نتني آلا وكي راگهاندنه نتني آلا زمان بنگهيا آفراندنا رامانه اكو ابوها به جبو زمانك يا هيري جرينك چیه و کاربه رامانا بو آفرین او دبی رامان میکو ها ما خسنه کواره و ها ستوف کرنه تننه کل بندا مبین دنابا جیانی ده دنابا تکلیه جیانی ده دنابا تماس جیانی ده ام تیگه ها ده آفرینه آفراندنا هر تیگهی رامان ما دولمند که برفرد که و ما به همو دنیای و گرید که زمان او به جعالی تئوری جعالی انبیج فلسفه هنگا به زمان نابه یعنی جبو ویجی دوی که ام دنابا زمانه کی دبن گابا که ام دنابا زمانه کی دبن هنگا ام دنابا چانده کی دنه نکو ام دنابا چانده کی دبن اوتوماتیک من او روشامه مدخنابا زمانه کی نه تکلیه که وهاتنه تکلیه دوی که ام دنابا زمانه کی دبن او زمان و چاندا و با آفرینه بلکه هر زمان دستلات داره و هر زمان شخوره جیانه که تفاصل yani deverde mineta tekesi لسر زمان کردی تبه و برا کس نبیجه نت سروک نت پارتی نت کسایت نت تاک رامانا کردیتیه هبونا کردیتیه جروجا روژه حیا وی کرنه ما نانی ایکو آنیه زمان ما کردیه ام بسایا سری زمان خواه کردن نه بسایا سری ریبری خواه سروکی خواه پارتی خواه تنه بسایا سری وی زمان چه تخوازه اف زمان؟ جیانه که تخوازه دبی ما کلماسیا منو انگلیزی چیه؟ کلماسیا منو آلمانی کلماسیا منو ترکی کلماسیا منو عربی چیه؟ اجی کارم یکو هر تشتی دنابا وی زمانی ده نشانی بدم از دستلاتدارم و از دخوازم و جیانه که دامزرینم و وی جیانه بریوه بدم دخوازا زمان کردی جمع اوه دوی که ام ریزدار بن دوی که ام جی پیشت وی زمانی بسکنن و وی زمانی هیم ببین هیم سدنه جی فیری وی زمانی بکن و دنابا چاندا وی زمانی ده بمینه مثلا باشه فکر علی نرین انت جی ده نه براستی اجی لگل تمه ایجاد تزانی ام برنامه سپور چیدکم برنامه اینکو سپور چیدکم به کردی براستی پرکی من یعنی از آنم تد شوپینی جی یعنی ام خوازی بچک اشته پرسین وها بکم یعنی زمان و سپور یعنی زمان کردی و سپور یعنی گلو ام دزانم د سیاست ده اوکی ده زمان کردی پر پیش ده کتیه گلو زمان کردی جبو ترمینولوژیا سپور جی تیره دکه یعنی تو چواد بینی یعنی از آن تب کردی آنالیزا دکی شروعا دکی تو چواد بینی یعنی زمان کردی yani مخابل کردی yani زمان سپورا کردی از پابیشن بکی افته ده بشکلی وره ifade کرد امی هیبت زمانی که تکوز و زلال ifade بکن yani لیگ میں نتوی ہے بنا ماچا مر هر هفته بدانا روزنامه ده نوچین سپور بکردی بنا آنالیز بکردی بنا
yani helbet wê zimanê Kurdî jî gotinên nû peyda bibûne û pir pêş de biketana lê ez dîsa jî dibêm têrê dike ji bela ku gelek gotin bi îngilîzî ne. Belê lê bir de weke prensîp tiştek heye ji bo ku zimanek ji xwe re çandeke gelek dewlemend û gelek xurt ava bike divê ku ji sînorê ji tixûbê siyasetê derê siyaset tenê bi serê xwe zimanekî nikare xwedî bike têra zimanekî jî nake ji bo ku endamên wê civakê hemû vî zimanê û vî civakê têkildar bin dibiye ku de her halîde de her warîde ev ziman karibe xwe îfade bike. Doma zimanê sporê nexasim spora Kurdî divir de gelek girînge. Lê Kême dibêjin. yani lewaze rastî jî gelek lewaze bela ku ne muktesebata spora cîhanê hatiye berqerandin ne bêje û hevokê wê hatine berqerandin hema em wiha hinek tişta li gorî xwe çê dikin dibe ku ev Yani mesela ez minak bidim kek Alî mesela ez ne ziman zanim ama li maça temaşa dikim binê ez dibêjim maç yani. Maç dema meriv du kes an du tîm an du grup tên hemberî hevdû yani bi îngilîzî lê ez bînim ki pir caran ji bo maçê dibêjim pêşbirk yani. Yani pêşbirk helbik û yani nizam bi Tirkî wek meriv bêje yarışma yani meriv duya bîne yani ji bo maçekî futbolê ew gotin rast e ne rast e bi rastî ez wî jî nizanim lê gelek tiştê din ku hene ku navnetewîne gelek kes bikartînin çawa ku em dibêjin televizyon înternet di sporê de jî gelek gotin hene lê hinek kes dixwazin biberin wek korner yani korner yani hemû welat bikartînin şut mesela şut sanım yani tiştê war hene têj bo wî dibêjî. yani pêdivî heye ku em li kokê xwe jî bigerin gelo ev tevger ev qewmandin di qakilê zimanê me de berê çawa hatiye binav kirin mesela maçê dest pê kir soranî dibe yarî ji bo maçê Kurdên Bakur dibe pêşbirk lê maç tenê bi serê xwe têgeheke universal e tê xisara wê tune ye yani weke korner jî xisara wê meriv kare bêje lê gava ku meriv maçekê şirove dike tevgerên di nava wê maçê de ê ku diqewîmin ne tenê ji van têgeha ji van bêjeya îbaretin yani mesela di futbolîst singesing di nava têkoşinekê de ne yek bêjin qedize yek muadeleyê dinê dike nizam çi dike divir de ji bo her tevgirtinê têgeheke me tune ye bi Kurdî tune ye divê ku em bader azelaw dikin Li başûr gotina yarî bikartînin ama yarî barin kurtir ne ez jî nizanim ama wek lîstik be yani têvê min lê tam gotina maçê dide nade ez wî nizanim bi rastî ez ne wek min ez ne ziman zanim lê ez navnetewî wexta mêze dikim ku gelek kes gotina maç bikartînin were wekî din bi rastî me dixwast zimanzanekî Kurd jî bînin lê mixabin van roja pir meşgûlim bi rastî herkes li duwan e û gelek kes bi rastî bi ser terminolojiya sporê jî zêde kar nekirine yani gotinên nû yan jî terîmên nû ev gotinekî mesela me got maç, korner, şut, nizanim dedî frîkîk vana ji bilî wî mesela di futbolê de an di branşê din yên sporê de gelek wek bêje wiha gotinê din hene ku em bêjin mesela orte kirin yani yan jî
اجسام از کردی براسیج نظام ileride çoğalmak yani Seyda Jmet persiydi go doldur boşalt çiye yani van gotnaj permiyimin de sporede yani gelek gotrin musahana deyimin vana باورم پرتر احتیاجا کردی بوان هواکان پرتر هنه yani ایدن تمام مرب انگلیزی کارب کاربینه لی ورحصل yani vantışta az باورم پرتر احتیاج بله yani وكا كنت الزاني بيستكك يعني بوتنا كده بالماتش نوت دقيقة جانا دريج تنابا بين نوت دقيقة نتني تلقيتنا حسدي بين نوت دقيقة يكو حالة الرقية كودستاج راهنر لبركي هناك يعني دبيكو امكاربن نابا بي نوت دقيقة چت قوله كي چت كان ام بزمان وخا ve ifade biki. Ya green evet. Ya da ne arıyor yani corner penaltı gol şut demem. Ya ben bana pek değil ne acaba ve emre şaşırdı. Ne acaba maçım acaba muayyen düğün politika ne bir Kürdiye em division televizyon ne bir Kürdiye ek ilber çavana yani. Gelmek yani. de işte Ali zaman zani ek ejidler zaman zalim li tüşük et zalim bir de işte heyli gidin hevoksaziye yani hevoksaziye Kürdi ku em rast bekbinin dema basa ve maçı ve bu yere ve ülkedekin merkezden hevoka bukarbine yani. Mühim her mühim yani. Yani ev hevoksazi dedik bu Kürdi be beje ligori pedviya ve verin u harin projeki demek bu emkar bin şuna korneri işte kimdir ve kakut zanış koy koşe ne Türkiye ne Farisiye Kürdiye koşe le belaku Türka u Farisa ve bejejme standine em de gotarın xwede de metnin xwede zû cinadne ve beybe gabak em tiştekî jî bilêv dikin dîsa em naxwazin ku ev pey were hevara me wa hê zimanê me qalstir dibe. Dibe de çi ye yani her tevker di nava wextekê de ye di nava mekanekê de ye û bi emelê insana pêk de ye. Divê ku em karibin wî wextê wî mekanê û kirin û nekirina wan insana وها بنابا هبل جريداي وتكلدار قاربن ifade هيك ام قاربن بيجن والله اري ام بنابا زمانه كدنه ام بنابا çanda bir zamanı beri. Evet. Yani az hevi ki memroje ki zamanzane ki me kuj spore per baş famtke em binim bekin meyvane xwe yani vek megu piştî kulîk tune ye rojnama da analiz û şîrove bi Kurdî nakirin her çi xwast meriv çi gotin bêje jî di nav gel de vana ciyê xwe negirtine van gotinên wisa loma jî piçek zehmet e jî bi rastî lê em ê bi vî hawî bernama xwe berdewam bikin û bi vî zimanê şêrîn em ê şîrove û analîzên xwe bikin kekalî. Baş e divî warî de ser ziman gotinê tê din tişkî din hebe eger tişkî te yani gotinê min weke dawî ew in zimanê me kakilê me ye û wateyê hêlî zelal di nava vî zimanê yani gava ku em zimanekî dinê baxir em xwe nikarin bigihînin wê wateyê yani wê wateya ji bo Kurdî em nikarin belaku em bi zimanekî mezin ew zimanê nê ziman zikmakî ye yani tenê ne lefze dibir de yakirî heste denge musîka wê hevokê ye wê peybê ye ev hemû tesîrê li ser wateya wê hevokê ya ji wê peybê dikin
لوما ديكو ام راستيش تابي تشتي بيجي كعلي تديم سروكي ام سبوراني ومداخواز جيكر هرچو قاس ايسال آلی گرتننجی مگو یعنی تظاهرات برای کردی بن اکبن افجی گاوه که یعنی وی تظاهرات به کردی چوابن به چاوی ورن ساز کرن یعنی افجی دست پیکه یعنی وانا دست پی بکن پر باشت یعنی تی ازانم ت گله گرینگی دیش بود تظاهرات به کردی تدنفسی نیجی یعنی پیشنیار تجی هنه براستی yani Seroke Ahmet Spor'e برای چتین آساجی کو امی بگرن yani روزه و خواهد سربان نیختاش بکن yani işte yani başa yani. Bu aligire futbol dedi. İşte ki bu esfem nakim evet. Yani çima em keyfa ve zamanı ki dinleyedik. Yani kay zamanı metera keyfa menaken. Yani bu teredeki vak mgot yani yani ana Lur maçın Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş nizamın çıvana temaşetkin bu Türkiye çavakille Dibistana filmin seri mezedikin reza film işte var le maçajı bu Türkiye mezedikin var fer buna yani le eğer bu Kurdi buna van maça giş bu Kurdi buna ve rojname bu Kurdi buna ve khodi le derketana le muhabın kalsiyek yani dezavantaj ku sahaya yani. Ya böyle ezbe kabul dikim de işte ben bahsettim ne işte ki var yani proje çarşıbe ve disa Ahmet Spor Diyarbakır'da Ahmet'i stadyum mahkede ve de kebe maçı ki yani ve maçı da Fenerbahçe'de Beşiktaş'ta İstanbul'un ciddi bu nizam ciddi yani iki dakika televizyonda maçı بيج أكبر بعث بك لقول قانون تركي أوكي قرب تركي بك بكردي نظام إمكان هي يعني بقى تركي وك فرمي ترى كردي هي يعني هذه راسته أوجه راسته ترى كردي ده ماش بكردي تين بقواسته أخافتنا كردي نقدر تظاهرات كردي نقدر ليه مثلا مناعوة يعني ام نجبو فتشنو ماتش تماشا ادوين بياب اوكي فيجي قلتي وشانا سازيه يعني yayıncı kuruluş buan veji giredaya او bu fazın ve bakın ne fazın nakil vakt terete kurdi tamam kekim hem bu kurdiydi ki hem bu Türkiydi ki var yani kekim kabak bu azu ted içine stadyumu bu em maçı temaşa ke yayıncı kuruluşu ne yani kayık jmara maçı bedi beşe ne acıdan da hafızmışını ya serpiyane o maçı çare fue temaşa ki bu yayıncı kuruluştu ne em kat van tiştavan kemasya navejin sen kesildi ef kemasya mene çima kemasya mene belakum em hawla qanat yani bikari mesela komelen aligrahne nabat mahat kari benci strane hoş ha كيف دار مثلا سترام بقر كرد كارن قال لك تظاهرات خوش بينن هناك duruşma slogan yani ne zor منيكو هيك وانا نرسان وانا جبربكي وتبحر بيجي قفك بحر بيجي دي كيفا ويجي ببيني لي ام ويناكم ديكا ابش خو قصوره كجالي الزمانه وجالي تكنيكا فوتبولوجي قصوره يعني سروكي Ahmet Spor'e digo ya digo em tezahürata bi Kurdî bikin acaba wê futbolîstên rakîbên me wê tesîr wan bike yan neke wê fehm nekin me rijwar çi dibêje wê hekem fehm bikin yan nekin wê fehm nekin digo alîgir piçek biya jî difikirî bi rastî li Swêdê di maçên wek min got di maçên dal Kurdê de ji hekem re dema hekem diryarekî şaş dida yan jî ew dikin hemû bakur digotin bênamus ji nizam hekem fehm dikir nedikir bi rastî em nizanin yani hekemek Kurd bûne wê aciz bibûne elbet Fakat tespitek psikoloji merif bêtir işte ku fam nake ditas yani işte ku merif fam bike me çima bitas şwe me desta deplasmane evet bu rakibi ve femleke
راكب فهم نك لوما كو دبن باندورا وانرجيا ودبمين اره يعني وديكو ام بيجن لو كامبي قطلاني رابونا بإسبان والتزورات كنا يجب إيطالي يجب إنجليزي نا هركز بزماني وفا التزورات كنا بس شو أوه ودي نابا وان بقتيني تتسيرة كمزن سروان بينكو هزا وان لواز بده هزا تيما تخورتر ببه ما بس تا تتاسماني أبه ناباكو عاديقرين عمل سبوري لعمدي بزماني فا تزورات لكن هنگا حبال بند راقب خونه يعني ترك جوانا بدي ايش بيرليكشي ل كسبيتشي باش على راستي وقت ما جي دهركه يعني مجاركي برفرها بيا از هيفي دكمكو پلتفرما زمانی کرد و تورا زمانی کردی وی کمپانیایی که دست بکرنه بگیجه آرمان جا خواه امی جی وقت چارپل مدیا ده برنامه خود جی بدن وان دخوازی امرن سر مجارن خواه که علی فکری شک شد بیجین طبی مهرگاف دبو ام ده تیما نتوی دست بکن یرو ما بزمان دست بکن زمان بریا نتوی ایته جبرا دما زمان قديا نتوجه دقيقة يعني كيك عليك باش ام دال كرد دسبيك سبي كونغراوان هي كونغرا خدكن از باورم كونغرس بي ساعات 6 نيفي ستوكهولم و 8 نيفي كردستان هي اف كونغرا ديجيتال يعني اونلاين ورا بيك ورا وهنكس هلبت لصالون جابن من بقى سري لدايا ويلينك جمر ورسبي روجا داوي ويلينك ورن از بيشنيار دكمكو همو كسينكو اندامن برا سري لدن كاد كونغرا چد بيبن ازانم پرتر سويدي ويب سويدي بيبن تو چو آگاهی انتهانه سر تجيب بوي اندام هاو تو باورم تو اندامي زيري نيجي نوسا والله باشي جمرة بيامك شاندن قلت لي أميت بكلا اندامي زيري أنا اشترى فورمايا كي داخل ديك ولستا حمية كنسكي شينة از كده كيف بشكو روزبل ارجي تيجن في روزبل تسيتشتكي وها يعني تكلفتك وها من ذكر يعني از البندا چمه به فونت یک بو من یا هیری گرین اف فونت نابه دال لوگو یا دال نکره من اللي مزاك دروجه بده تشكيوزاتنا هلا بس من دروجه با كردي اني بو كان مزاك دروجه ما ده شيء دقيقي تشكيورا يعني پیشنیارek var دروجه بده تنه براستی آخافتن دست بکیده پیشوا وزارتنا سروکو سکرتری دیوانیه وزارتنا چاودر کنگری و پروتکولی بانگا کنگری لگور دستور کوملی دیارتنا روژه و کنگری شیارتن راپورا سالانه راپورا آبودی راپورا رویزیونه پرسا روز کرنا کمیته اروها دوام که تشکی ورد روژه بده تنه لی ایجا نزانم گره ev ne roje be bawarım. Yani vakit tuzani şu tane kongre kare nav buharine dokumayıp buharine yani heza releveri enine ligori destura komeleran loma yani yek emin hastakamin evet bu nave dav kudu logoya dağıtır, cihe kodet. Diye işte dinleyici, evci, embecim hediyemin. Çine hediyemin. Ez fazın bu dve kongrede, rastı ve biriye ki gerhati vere serkar, ev bir tesnafta. O ev işte reforme kut fazın bikin.
yani tîmê hêbêtir profesyonel bikin, tîmapên hîn hê xurttir bikin, bi dinyaya re têkliyên hê baştir bikin û di sezona nû de jî Dalkurd ji bo Dalkurd serkeftinê bibe şampiyon hemû amedekariya wê yeko bê qusûr bi cîbînin ev jî hêviyê min. Dilê min wiha dixwaze ez dîsa xwazim ku al Dalkurd derkeve Süper Ettan cûr derkeve Allsvenskan û ez bê şanaz bibim vê astê de ser wan bax bibim binivîsînim em jî hêvî dikin yani niha tişkî bêjin tune bi rastî em ê li bendî sibê bin li kongrê bin em binerin ka çi dibe piştî wî di vê naberê de Dalkurd dest bi haziriyên xwe kirine piştî çend maçên amedekariyê maça xwe ewliya ewkê jî lîst ya Kupa Swêd li hember Hekenê di 2-0 wenda kir. Ev jî xeberekî nexweş bû bi rastî. Lê normal e. Normal e tu dibêjî. Yani Heçken eger xwe bidin kupayê wê nikarbin ji bo ewkê Süper Ettanê zehmetî bikişînin ji bo Süper Ettanê. Na ez bim ku medesta tîmekê şampiyonatiya Lîga xwe be divê ku dev ji kupayê berde. Yani kupa parekî dinê weke ku di pêvajoya bi hev re îdare. Ji bo vê jî divê ku rêveberiya te jî hewzên lîstikvanê te jî rotasyonê te jî amade bin. Ku ne amade bin ez bim di her du turnuvaya de têkoşîn karekî yani biryarekî gelet e. Loma yani dev ji kupaya Swêdê berdin ji bo min ne sürprîz e ji bo min biryareke rastî jî. Baş. Baş der heqê Dalkurdê de eger tişkî din tune bet bêjî em derbasî Alî Kurdistanê bin. Belli. Dixwazim em ji Amedsporê dest pê bikin. Bi rastî Amedspor du maçên xwe dawî jî qezenç kir wiha bîsket rêyeke bi îstikrar di pir nêzik dişopînî hema eşte dîrek bipirsin ka yê çi bêjî ji bo Amedspor ji bo van maçên dawî fermo. Yani di nivîsê xwe de jî min dest nîşan kir di maça Uşaksporê de devra duyemîn Amedspor tevgirtin û lêstika ku dilê min de ye tevgirtin û lêstika ku ez pêkan dibînim ku kare Amedsporê jî vê lêstikê pêk bîne ew darket ez li ba xwe dibêm lêstika Amedspor ew lêstik e û Amedspor divê ku li mala xwe jî deplasmana xwe jî heman lêstikê dibîse vêga di lêstikên Amedsporê de du ew hene asteng hene yek li deplasmana mixabin Amedspor wê istikrara ku li mala xwe didomîne pêk nayîne. Erê. Dixwazim netîce binêrin hela. Maça li hember Uşakspor di 2-0 qezenç kirbû û li deplasmanê li hember Hacettepe jî 1-2 qezenç kir yani. û niha di rêza heştadê ji bo pênca nabire wî wê pênca tenê 2 puan heye yani şansê wî play-offê gelek e yani. Yani şansê Amedsporê gelek bello bûye û Amedspor tê maçekê yani maçekê qezenç bike dikare sê-4 pêlika derê jorê yani. Belê gelek bello gelek başka ye lê ji bo vê divê ku Amedspor di lêstika xwe de astengên qata navê çareser vêga ez di nava alîgira de dibînim û car cana ji tê gotin weke ku li qada navê Mansûr Çalar û Zekî nikarin bi hev re bilîsin wê were baş bîrate wextekî li Tirkî jî dihate gotin tu got Sergen Yalçın û Şîfo Mehmet bi hev re nalîsin yani çima heman tîp de ne heman tîpolojiya wan
profila van her bir istikmana şibe hep de ku yek belist. Ne açtaki vala yani açtaki kuçe. Jibo Ahmet Spor'u Demildes Deveku, Mansur Çağlar, Zeki Havrakisi, Bünyamin İbrahim Halilci alikari avam. Evçiye Nigavet Çarkez de Kadan abin de ben bu Çarkez nava Kadan abin de ben Nigavet dikes ve الاستقبال انه فيس بشتي سنه صار كريم دليزم يعني وان بقدر الى جي دكريم öyle carcana ne var? جار دليزم öyle ev kesik ve ezbast kim? مركز طبعا يعني تاثير تشيبيه تشينا بيجبوي يعني مقول يعني Kekemet yani vegan nerina mini futbolde listikvan karkirin yani listikvan teserike nakin mesela plana listikeye stratejiya listikeye kutuan rast bicibiki kute role van verpsiyariya van rast des nişan beki ve encam bir de çiya gringe وكبريجي كونترات جديده ذاك على فكره القلتها براستي لما جانا هنا كاس بعد سكنا بشرات بي فالكاو هات نظام مسوتي زلات تطبيقي بفنرباتشي وغلاسرا بفرين يعني وقت اقول يعني هذا الاستقبال وظيفه كوي هي اركا خب جيتينا يعني ya keko vaka prensip yani kukarek yazda kas behavetki hinga yeko revşavan ne gringe revşa gring ev yazda kes behavre çava kartkin bevendiye va çavane virde ya gring evet bu ve sararast ki hinga tikari hinek hüneri van yani hüneri van zede vaka devlemendiye dahili laval istikepki evet de kutbe wala va frankas hat ve marazgar bike ve ma bafrine işteki hatine yani ev şaşiye kemazine mesela futbolda pratika futboloji ve ispat gibi çiye devirde dinamizma kadan navin jbo erişe ujbo bergiriye kembu Ahmet Spor. Evet. Alo madde be Ahmet Spor'u le paş çar bergiriker yani defansif uçar kesin bu kadan peşava bu di erişker. Çima di erişker ve gaskosinan ama van maçı da ve ama gol atabilecek. Yani iki cevkode şuti başın bu sıdıkçı ki bazaya ekbudet çarkes kadan abim bu dest erişe bu ve sekes bu arabın ve bench kes de erişede tezede tezdi bu bench kes bu bergiriye tsekirin yani bu embejin top şiddeti derket bu kete deste rakibete bu bir kontra atak destekir jibo kutbe amadabun nekevi test evet ve ne honi hinga vake baye sıfatı ve iki tarafta bir cemide ne bir şey yani deplasmanı timek lavas mesela maça Hacettepe maça rezalet bu çıma Hacettepe Drestek'te ya heyri biliydi الدورة دوادة اللي هاتن ودو قولافت وكذا شكرا. Peki mesela yani tamam kazanç kirin. De Ahmet Spor bu meceki vekili sistemdeki vekili derkatana bir maçı ve ev maç 5-0 gibi katiya. Çi bu Ahmet Spor? De istika rakibi xwe kabul kir. Ya vega eştaret bejim wala ame şart kir. Wala ame şart. ولا استكاكا كو أزان دوري ور إترابي دوري ور أزيك علمت يعني باش كاليفيكيشن خوازي مزاكن كا أحمد سبور ماتشين وين بكينا ود ماتشين لهمبر زونغولداك 24 مه او 4 آذار شي بهره گمشانه یک لسا خود لیزه یک جی در چه دپلاسمانه باشش بو Ahmet Spor'u eğer gotine te dintine hebben وان جد خوازیم بگیرن جبو وان سپور جد خوازیم گوتنا بیجی وان سپور gelek baş düşe. Evet gotna meni davi bu Ahmet Spor'u evet Ahmet Spor Suuda finalen Gloria Fetles kısmı Leku
cavekî cidî vê meselê binêrin û ji bo ku rastî xwe pêjî vê encamê astengê wan qada navîn dine, nexwasin qada navîn êrîş û bergiriyê yani Türk divê geçiş oyunlar nizam abine ve Kürtî geçişçiye Evet. ve guhazandinê de û wana çareser bikin û meseleke cidî bi vî çavîlê binerin Amedspor ve xwe bigihîne finalê. باشه ام درباسی آمد وانه ببن وان سپور لهمبر پازار سپور 3-0 kazanç کرد و پشتراجی لساقاریه یک ما انجام خوش کرد نها دريزا دياده نابراوان ده 8 puan هي ل هما بيجا مرد كارا بيجا كو بلاي اوف سانكي وقت بيجا garanti kiriye lejbo lider bebe imkanı bir pırın yani teçi beşiyiz bu anı. Yani rastî min pir wan sporê hevpa temaşe nekirim yek dê maçê wan dîtî sal temaşe kirin tiştê ku min dîtî êwan bergiriya wan ne organize derdê wanê girîng ew loma jî Eyüpspor derket bela ku Eyüpspor nêzim bû maçê Eyüpspor çû zindî jî temaşe ne kîmete ku ha bibe lider serkêşiyê bike hayatê Şukarıcı mama hayri yani Eyüp Spor dura farka puan li pêşe çima tîmên din xwe li paşin min wiya fehlê. Ya mesela Manisa Spor de gruba Manisa xurte yani bajarekî xurte yani ne bajarek lêstika wan xurte erê lêstika wan xurte mesela lêstika wan xurte lêstika Amed Eyüpsporê ne xurte û lêstika wan sporê jî bergiriya wê yani defansa wê qelse Evet. Roma باشه که علی براستی وقتی من دهرو که وقت بودچن جراز دبیجم دخوازی ام بنرن که او کچوایه در باسی اوروپا ببن چه بیجیم ده برنامه بون مقد بحثا اوروپا نکر جبر میوان ما و مجار ما گرینگ بون اما تنه وان مجارا گرت روژه بخواه لأوروبا براستی گلک گوهرتن چه بون لإيطاليا لليغا بريمير إنجلترا إنجلستان لألمانيا مرد وقتی بايرن مشن بالفرينه كريا بتشك وربو هر وها اتلتيكو مادريد جي براستی كان بنرم بدوري هم هرم كاتشه هي ليغا بريمير براسي غوارديولا ياتا مانشستر يونايتد غوارديولا كنت هما هرتم بسني واندي هجده ماتشه وندا ناكا قزنشتكي وهات 10 puan fark kir û ket pêşiyê êdî ez bawer nakim kî karibe wan bigire dîsa raqîb evkê wan herî nêzik Manchester United tîma hem bajarê wan ne lê ya herî balkêş bi rastî Kloppê ku tu pestî wî hertim didî çima frênek pêl frênekî war eşk kir مميا فهم نكر براستي إجا أزوياج اشتب برسم فرق غوارديولا أو كلوب ليغا بريمير أفشما ونصابو جبوتش yani azanım seri Klopp jibotçi beda alde beda Van Dijk ne yani Van Dijk ne tane ha بريد داز بيكي دخوازي وانديك دفانسي يعني ama wan yekî Kurdistandın Türkiye dilist Avrupa dilist Schalke dilist Stuttgart Ozan Kabak ke kuj derka çay maziye brasti Kurde le vaktimeki Türk futbolisteki Türk hatna sandın ve şart bu
يعني انا او شو اوكي شو ليفربول تخازيت كلوب اناليز بكر بشرجي اگر الماتش مذاكر به performansa Ozan Kabak diye şu beji yani hey çuwas derken şey bazı yeri. Le bu aslı le Ankara çeviyemezim diye yani de bavyuj derken şey bazı yeri. بله بگا که پرنسیپ و فلسفه لیستیکا کلوب از کارم مینا که بدم کو برا تماشاوان مشی بیتر فیری رامان کلوب دا antrenman adış و همو تیم نه صحايا راكبه خدبه ويقول قبول ناكه يعني دبيكو دا antrenman ده takımak و gol abet ve ev gol be kabul kirin debe ev yazda kes hamu je ev khata qata nabin derbasi herema rakibi khadib ev çiye yani ev be hezan defansa ve لیستی آباب که او ایریشی خود وی با آفرین لوما واندی گلکی واندی نتنی شخصیتی که دفانسیف به ستوپر انظام کردی ستوپر چیه نتنی کدیوان نهان 19 puan لدو مانچستر سیتی yani şansevi çıkası beraber nizam yani bavarım Liverpool kararının Liverpool isar şansı xovan dakir. اري وقلوب جي الخوة مكرها يعني بريا تحفظ جو جي برسين جو كما الروش وهاي جو خدي از تكمناكم خوني كارم جيجين مشيه فوتبولستي حتى جو اگر مزانı jmır bejbo. اري بعمل جمر بيجو راسته يعني جو مجي نهونا بكو بالاستقبال وخساقات ببا وتيك بيرا وشي يعني تيمك ولا حد قرر بكذا ما دتشتاد بيجي يك اوه اف شروبا منه يعني از دورا وعندي سر استراتيجيا قلوب شي ويا زلاو ودبيجي شو قلوب شي اشكالات دبي از فنكار خب كيجي مشبنديا فوتبوليستي يعني جبوم ما بس كي فوتبوليستي خد نبا حمان خلقه كده نكاله تومار بك بزحمته باشا وقت ما براستي خلاص جيبيه ام زوزو هرن كده يا بابا كتشكو يعني تماشا كري يعني امكان شبوت تماشا بكي وما اوزان بلم طبق تماشا كي اوزان طبق يعني هي عجميه يعني هي بحاله وفا نا الاستقبال ليفربول تدبيجنا للشتوتغارت وشالكه الاستقبال ما يعني او تجربه بس تدبيجي نعم ما بصير كلوب بباوره كلوب بلا بباوره بإصرار كي ويدلست مثلا غوارديولا جي مثلا كوميدي جاب قتيلين غوارديولا إصال شيفازا فغوارد وكان كنت زاني حياة بقى غوارديولا الاستيكا مركزة يعني نابندا الاستيكا خو دي قادة جزائر راكبي خود إنشاء وكان تقبك وها خود وتشكا يعني أمير سر غوارديولا دحتين بيشي ماذا بفرهيد سر بسكن براستي برنامج دهبوك ياهو دهبوك يعني تمام فرمو دهبوك إيدي غوارديولا ب قادة برگریه و قادة نابین دلیسه يعني راست وها ناخوازك و نابندا لیستکا خود ببه تیخه نابا جزا سایه راکیب بکن که وها دبه راکیب جزبه 10 کس شو جینه ماید نامیله غوارديولا براسي حقتك كمر برنامج تايبت بسري تشيكت چل بارسلونا بو چل بايرن ميونخ بو يورو جيل مانشستر سيتي وازانم آگاهیم پرخوش لجنت جهان لسر غوارديولا لسر فلسفاوي بلان لیستکینوی امی روزك خويا يسال حقتك كم بسر برنامج تايبت چيكن امی دروجن پیشتر لسر وی پر بپیون كام مزكن درزه ده کیجان هيا لا لیگا براستی مگو ما شانس دابو
Atletico Madrid ku hama dikare bibûna şampiyon lê min ji te tişkî gotibû kek Elî tê bîra te min gotibû Diego Simeone her deka dawî jî wenda dike ha. Loma jî anha her çiqas maçekê me jî 3 puan heye. Kan binêrin wî maçekê wê çawa be Real Madrid baş hatiye gîştiyê. Tê çi ji bo wî bêjî yani ji bo La Liga çend gotinê te ez dixwazim tu bêjî. Yani ez dîsa di we gotina xwe de me ser biryara xwe me dibêm Diego Simeone lê salê şampiyonetê nade Real Madrid û Barcelona. Ji xwe lîstika wî jî têrî wî dike wê dîsa dawiya dawî de dibe şampiyonê La Ligayê. Evet. Lê sürprîza mezin tu dizanî li İtalya çê bû? Milanekî 4 puan li pêş bû anha 4 puan ketiye paş. Hem jî do li hember Inter û 3-0 derbiya Inter Milanê de wenda kir. 3-0 wenda kir ku te digo qey cejna Lukaku bû ku Lukaku beriya du hefte berê bi Zlatan re şer kiribûn ku nîjadperestî kirin Zlatan ev kiriye gol jî avêt. Juventus pir li paşmaye lê a gotina te jî li vir girt wek te got te şans pir dida Inter te digo ew ê bibin şampiyon. Wa hat û di navbera de hefta de hat tev 4 puan jî xist pêşiya ket pêşiya Milan. Fermo. Yani lîstika Milanê ne lîstikeke hem Tirkî bû. Lîstikeke popüler ya wez popülite jî bi rastî jî Zlatan dihat. Yani Zlatan emrêvî çûye li Atletîkê ve kengî biketana ve kengî ji alî mental ji lîstikê dûr ketana ya jî wê hineka kengî wî bi qehrandana wî hêrs bikana diga ew lîstik jî derkeve olê. Yani lîstika Milan yek lêvîne damin û Zlatan ji têrê vî içine dikir. Inter Conte ew bi planekî dilîze ne ku ew ez vî planê dipejirînim xweşiyan çi. Na ew jî keyisperest e. Ez tu mudayê dibêjim. Baş hîn ben binêrin 4 puan esas ne pire tev di maçeke em ê binêrin kavê çawa. Favoriyê min Atalanta'ye. Bu ne be Ez şampiyon. bawerim Manchester City 8 puan li paş bû ana hatiye 10 puan ketiye pêşiya herî nêzik. Favoriyê te Atalanta'ye ez wî jî dizanim. Kam nezekin Riga Karasa ya din ya Avrupayê li Almanyayê çi dibe. Li Almanyayê wek me got Bayern Münih girtiye serî û di çê kes nikare pê her çiqas me war got jî anha navbera wî û Leipzigê de 2 puan ma Bayern Münih li hember Frankfurt 2-1 wenda kir. Ez bawerim 8 puan bû çi bû li pêşiya herî nêz bû. Li Bayern Münih ez dîsa jî şans didim ev tîmekî wisa ye ku her çiqas firêm bigre jî dikare ji nişka de dîsa jî derkeve yani. Tê çi bêjî bu Almanya? Almanya'yı lîstika herî favorî Bayern Münih ise. Yani diga tijî başlanı lig maratoneke û her maçê xwe te dikarî îldeyê xelkê tê cana beş tê kerî yektir. Ev kes varoja te hat ketestûyê weke toqaşê dan ketestûyê Bayern Münih. Lê Bayern Münih ve biçîbîne. Lê dîsa ez lîstika Leipzig jî bihis kirim nexasim Wa 2 puan me navbera wan. ev jî lîstika têra xwe dikin. Lê dîsa lîstika wan ne weke ya Bayern Münih xurt e bi her alî ve hatiye. Bayern Münih rûniştiye tîmeke pir bi çawa bêjim yani wiha yani bingeha wî saxlem û pir rehet dikare ji krîza derkeve û dest bi serkeftina bike yani. Bayern Münih tîmeke wisa ye yani. Vega lîstike belkî ji hezar bûrgiliya pêk lê ku tijman hezar bûrgiliya sedî jî bûbûn lê ki rêxistinek henga te dibî xwediyê lîstikê bandorker yani lîstikê favorî
و لواز نوان ده جداتیا هیری مزن ev dere. Ev gulguli hatne hon andın bayan. Evet. Baş. Em binêrin ka ala golçekerin Ewropa kî ketiye pêş? Li İngilîstan ne Salah bi 17 golaye, Fernandes Manchester United jî 14 golê wî hene. Li La Liga Messi û hevalê wî yê berê yê Barcelona Suarez 16 golê wan hene. Messi wek pêşe ku ez golçêkerim, yani min tu carî ji bîr nekin. Ez her çi xwast destpêkê de gol navêjim lê ez pişra dîsa dikarim bigîjim we. Li Ewkê li Almanya ji xwe me got Robert Lewandowski kî kare wî bigire. Hema her hefte gol davêje. 26 golê wî çêbûn. Yê herî nêzik ji Frankfurt Silva'ye. Li Ewkê li İtalya Lukaku hat ket pêşiya Ronaldo û yêdin. 17 golê xwe çêkir. Anha herî yekî û ser tê peyvîngek jî Lukaku'yê Belçîkiyê li Inter dirize ew e. War. Kek Alî Fikrî Şik heftiya çûyî em ser nepeyvîn Lîga Şampiyonan jî dest pê kiribû. û sibê dîsva jî heye hela mêzekin maçekê hene. Em ser wan ji mêzekin ti şans dîkê heftiya çûyî tarîh tekerrür ket. Barcelona li deplasmanê li hember Parîsê yek çar wenda kir ka mêzekin wê beriya çend sala aynî tişt çêbû. Çi bû maça li Barcelona çend xede 5-0 bû çi bû? 6-0. 6-0. Lê ev êdî Parîs'de li Nou Campê Barcelona çarû yek têkir. Evet. Ne heman tarihe. Evet. Bana maçın hetiya çûyî bû. Leipzig û Liverpool her du tîmên ku tu ji wan hez dikî. Liverpool li vir 2-0 li deplasmanê bi ser ket. Juventus wenda kir. Dortmund li deplasmanê xwe. Îja sibê jî Atletico Madrid li hember Chelsea'ye ti şans dike kî kare qitişkin. Şansekî heye. Vallahi malafla Atletico'ye. Başa Lazio Bayern. Chelsea jî ne heneke. Başa Lazio Bayern. Bayern. Bayern li hember Atalanta Real Madrid. Atalanta. Mönchengladbach li hember Manchester City. Manchester City dibêjî. Kamê binêrin. Têlkîja maçê temaşekî? Ez ê maça Manchester City temaşe. Atalanta Real Madrid. Na heman saate de ez ê Manchester City, Mönchengladbach Red Devil televî maçı. Sibê jî Bayern, Chelsea û Atletico. Yani ez ê vekim ez ê li hema ez ê jî komandoya xwe bigirim û herim û werim yani. War bikim. Baş e kek Alî Fikrî Şik gotinê tê din eger hebin bêje. Evet beşte. 45 dakikada bixebînin binê boy 2 saatek dîsa. Em îro ser zimanekî zêde peyvîn. Fermo. Evet beşte ve o ji temaşama li planê me re jî dem baş û xatirê we. Spas. Baş e temaşevanên êja em dîsa hatin dawiya bernameya xwe em dibêjin her hefte bi Kurdî sporê temaşe bikin, bi Kurdî li futbolê temaşe bikin, bimînin di xêr û xweşiyê de heya hefteyekî din.